Ошондуктан бүгүн биз бир оюнду тартатын болобуз. Стикла Рэббит деген оюнду тартамыз. Эми сол оюндун атын жазамыз. Oyun çıkmadı bizde. Şimdi su oyunlarına gireceğiz diye koyuyoruz. Girdiğim kapadı. Biz oyunu tamamladık. Oradan biz bir oyunu tutamız. Onun yanına biz ne oyunu tutamız. Basarız. Sakladı. Şu oyunu sizlerle giyin көрсетемін. Şu oyunu sizlerle giyin көрсетемін. Осы видео ұнаса лайктарыңызды басыңыздар. Және маған комментарий қалдырыңыздар. Ойын жасамай жатырмын. Сол ойынды тартшы деп сөйтіп жазыңыздар. Осы видео ұнаса лайктарыңызды басыңыздар және комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.